Kenyam Nermala kana diala content baran lingwaza me kan online TV channel and a manduni chan kwasnyamre no roisni and wale shanka weroka paidich ronkina dangro ujendang red bakel baran din content lorodian kalien kitin goro de ling bana kalien kajari poda me bana rach kamechi tore wi kajubapan ka bana nyamura ikon ke men chitogan wale ray wich kanaser gwazen shi Nuer wai army no chika gaktin ke dini SSPD ap dorshalu burebe ban jelin ka jen report me ken am chana right kamanda na chodo la ray wich kajuba ka kui ngonten content chager ngum inshallah te kume SPLA ayo kana bondi ale ko ken kata dana lat kuma kirmi yadi den o de kan ngote de kan gager ko te ko ngote chager tram ka jen 2018 peace agreement dan ram ka jepinya kan ngoda to kan de kan gager ko dong de kuin kwa de kullat ka chagu jen kan ngoda ti ka ngote children lot no de ka ger ko ka ti cha kon las let no wal ki ti cha let ke ron kin dang wal ba de gode dan e tang maltin president self ke ma yadi kan Dr. Riek ma chatin ka jari pod me ban jeling no akan kono ni ami jiram jidit gwasme gor jeno jindir channel de support eno mi guji lere me ka YouTube gor no bi subscribe kam guji je ka Facebook page ja gor no jin bi Facebook page bi je follow ko bi lerin content lat ka gwasme bi kan chamala shukji ka pet gwadra na pay kala rich eno ban je chutu ka dob da de kon linga ja lerin am gwasme men bana kwen ka jelat ne de konti la jingone ray wech ka juba wachi ka nyur ray lok de ko chole luke te meeting mitegatin a meeting mo right ken ka do badana dong de ngot te cha propose ni de ka nyok mi woi ka tandien ki de tandien no de ka la ray ka tadan gwi keneje cha wote ka ngot cha gor no de woch ray ngone te pen ka queen kwar pen je woniam kuma kirmi yadi te jen proposal money tikala do ne en amin meni dane cha tanke 2018 la reply peace agreement jen te ka ngotte wa bombom te pen ka queen kwar woni am kon ngoda to chala de kuma kirmi yadi de no de ka pelke de ka caption achi Michael Makwelu te ben yal che right and pointed chala do ne katin content de ger ka ngote nyam te cha gwarpin ajene teken ka lo da la to go de ga ger ko ken pen ken queen kwar pen ken ko nyam ya gulu jogo no ne me choro do lu de no dong de ngode ka ger ngode cha garpin eno no ka cha ngot cha de ger bo kum kirmi yadi tel ne ti cha ti kaneten content ka pandin ko ken jet ka bon dialte ko de cha peace agreement mo cha jatan ti kume doctor ma cha teten and when mo mi chikana la do no ba ngoto ba ga dil ger gwad mo chete ka loch nenten kontin la loma karke jingoni kente ka bonti gol eno shukana goro bika jien gwada dan en dol motin ke kan tandin kan ka wetin gwada dan dol ka jeten roje chala de ken kana nok eno chala do ne ci jingon te jen ngoni baron gwasmo ci kana logo no bika we gwadul kana moni en bono chal ke sawa ke South Sudan Opposition Alliance wa ken ka we ci ken loke ci ken refuse no bi ken attend en dol dan dol ka parliament ko ci na ci nyur ka wa mu dol ka dol mete mu gorga no ba pass ci ko mu dong lat ko ngot ke lat ke lat ko ngot lat ke jelet no na wala ne dia la ka gore dino mu ce te gane ta na ta ci pakan cianga mo wa cha ngodo mo cha ja pass ke cha ja laskelet chicken na chula no chine buwe gwada dan en lat ke mishro da lotin na me chene te ngwan che no ngoti na re wike so Sudan a mineral so Sudan bani no ngumle ro de re wike juba Canadian kono te ka bon sawa tran te garan ramkel mlaran ngoni chwale bul Joseph Agaw chela do nene amana na chala do kuma kirma yadi de jene unconstitutional jene che te ka ngot jene te agene the peace agreement da ne cha tan ki yere ngote ko de cha tanke 2018 cikala do ne michit ka mo chi chong ke china de wo nyam tin no te ka ngode de wo ka cha ngot cha ka tanya gwa medan akanen wo ngon ne me ki raje da ne cha gwar pin ge 2018 ne de konte lat ke jen wo ka ngwa kene te kono te pinkir ma yadi ki bona spelling party kene diala kono met ka kene tin kono gurga jeno de peace agreement da ne cha tan de tangun de ka wuj te chala let gwate dan no
chikala do nene ken parliament mo mu na tino kene de konte ka parliament ken chikaron ko de ka ngode ken ka ger ken tele ka chuong ke tele ka authority me de ken las let ko de ngode to de ka ger so mi chikane me chikan bona me chikane chula do nene ine bila part mi chikane mo so ko kuje mo ko ban je kula understand agwa ala bona chal ka sawa moni jen e bon kel ka bunte ko de chama cha ja tan re wi ka tum la 2018 peace agreement so ngai kam na dan let the road no chikala do ne me long ne long ko ba men chala de ken kuma kim yadit ke spelling party ko ba ngot ba ka german chine go ba ka participate in kemen kunai meeting boycott ke je ken e shuptin o ngai ne no ne take several political parties te kan la dan wenamo ke te kan las let chikani chula do chine bu go bne party ka tin kon lat ko rodin chine be a part of that ko yerata ngwana long wata na den kontin chi wen wenamo wa some members ka kamichwa ka bon shal ka sawamo wa ka ne to gorke vice president Hussein Abdel Bagi vice president ka te ka bonde anyok te bonde dien te tin murwai ke Joseph Lagu kan dial ke jisawa dino charen da kareo so kunya mo chi tan enten kontin chunkel ka vice president Hussein Abdel Bagi chi ko gwa meeting an mo chi tan aten kon chunkel ke Joseph Lagu mela vice president bo eno chicken chika logo no wuka gwadul kan mo do de yene no to disagreement tin ke te dictate within sawa parliament dan en let go dong de so dan there we nya chi bol Joseph Chela do ne sawa le de ko biso dan bete ga mal ga kuje mo chine gorno bne gwa rach makan kon ya pin chikan kula do ne kan bon dialan kontin kan we kon sawa e mat bon tongwan te bon tongwan te tin kan bonden kon ken we gwadul kana mo ko cha ngaje no ne jenwan baro ken ka we chala do ne te ga part ke bon michele NDM right ke jela ma kola jaw na wa ken ka we chicken meeting kan boycott PDM ken ka we wa kanite content te ka Joseph Lago te michele SSLM wa kanite content pin general ba pin mon twil te ka michele ke samboni wakani to kono pin deny jok chagor kane do ko kiende te kanas NAS no na ne ditin kane to kono de pin wudo mutual ke Julius Tabule no kane ko kiende chal ke FDP te pin Changson Chang ne ditin kan diala wakan go gwa dan en wa minimum mo waje la tin ke waje LinkedIn no de je pass chikane logo no we correct ajikala do do dan tine wure ke je wo ngene no bika game kan ni ko ni ka parliament ala members of parliament mi chika game chika no be pass and bill meni ki en raj mi chika ne me chika no moy kala do no ne chine goro bne part ka ne tin content yar ko ngote ko ne cha tange 2018 ko cha others members titika political party to go cha ga banyrar chike first vice president daga ma cha de lugo no jente re raj mo so kujmo chine goro no ba peace agreement dan ba je yar chika njo mo chika la duno kuma kirma yadil malat kana akane wo bi kuin kware berten no chicken bonati chicken ka chicken sawa chicken agwanye no ne mujien ka yemo gwadul ka ku yen meeting boycott o yello geno bi kuin kware be wo nyam e yen ka yen ne content la problem ka so Sudan ko yen logeno de citizen de kan kwar dan ente ka ke kwar nok lo yen de kan kwa jawul jugo no chijen yen pan ku ne kan yen de ko ne jeng kan long yud yen ngaktin ka ngote ko de cha gwar pin lu yen no gor ka ke chiatana chiaga yen chiatana chiaga joy dore chia gor ne ti biga ben gori no be ador yotin ko be take advantage ke kujin gwane jen chaga jono mele jen she chuong no duno Michael makoilo de jen she jen yen ka yen eten ko logo de mal de jelalet goin kan na te no right now right ko na tem what disagreement on point dong bari to one be kan ngre we ka Sudan cause mete mecha pass take amendment ke roch bumbu mecha pass ka ci yen do dan de lat ke je wala rig la ka nunga ke roli la ka nunga ke report dan en chalat gwasme ashana men we ba ka kuma SPL ayo ka jodan chalat gwasme sikan man chala da kuma ke yadi den kuma SPL ayo ala South Sudan People Liberation Movement sikan lok manana chalat kuma ke yadi ano te ka minimum mo kwalat ko ba ngotin konde chala re ba ka ger ko ngodo kon lat ga ba ger by the way population census ngai kondi ala pe ko ba na ba ka kwen merawde no da law ala voter registration bo ene lali al ka pet bakel ba na ba ka register ka pet dang bakel ke ban ne ko dong de kwan ba ga garpin na mo ken ba yut pin ka pet diok anyom rodien
and force kana zano betenate motoba integrated chika unified force atile document chatin ki other position chikanitin chika lad bono na gwasame and ba permanent constitution ba baje dongrar la bongoni ba ko lad after that cha kuin kware cha jala cha wul yu no mo dare kulu gwadi na mo che chuong chi asfele mayo chika na condemn kana agree ke kan kamat kamna lat ke kin yadi Canadian content chunkel ke first vice president Dr. Machar kanino chine bumat kamana chalat kuma kin mayadi tega jo mi chalat Joseph Malwal Dong Michagor ka chala do nene mugur ganyen wo bi mal ba wegwa ajene kan ngod yala konin chala da kin mayadi da waka mon nenten content chol ka RJ Mag kan Canadian content la constituted joint monitoring and evaluation commission neten konin gek Malton kanede content Michael Guardian ko kanede kono kwa ngot ken kwa la wuj kuma kirm yadi den wote kan kalonga ja jugo no mitala ne ko ken ka other opposition cha ngot cha ka gerke but misti en dial tin changle lin ngala ge tele re gan mo ko ngayen do bada nang yen getin dino mi dong yene ko kera ju yene ko ken kay yen te ka mal no yen ya jugo no mo che chuo na mane chi jandana la malawi keje cha roje mo cha jala de ken chi kuma spela yo chi kana logo manana chalat anyo kuma spela yo chi ga nyogo roje no nene malad yeno te mal miteten chit ke 2018 peace agreement te ka dijek ti chala da kuma kem yadi no wen kuma kem yadi akana titi akana kana lat ke na mene kana jene propose and wote ngot ba ger no chi kem yadi chene dang wel te la lo ma kare ka kuma spela yo che ga joy no Jukum Kir Miyadi 10 members, la 10 SPL mayo members la loma kortelet ka parliament. Jagan di alju ke changong wan ka pa di runkin daro yandang red bakel. Amichi kana mo wa media ka kore shu Kir Miyadi chokul ben ka jen proposal men ke mi propose ni anu ba ngod ba ka ger. Ko ngeje no teram bi lo question teram bi la ga. Ko teneten content de je oppose cheka juj. Jan kwale jogo no mledi me chi chuong. Muguri mala tok members of parliament ne ko la GSPLA yo ketete abne dial kapan ko ken ci kessa wa ke bon dial ola group ko dial bugu tenen wana mo and then biamna le diena ko pimal ka biya kula lat me yud yenen yam ke temle dem le yenen garten and then you guys are free to do that but not when the other political parties leader take a jor ke ci aga neglect ciago jeno na mo ci chuong ka do da de mal der wen yam ko je kuma kirmiyadi gwaza me ala focus dien ke le take ko kware Queen Quarry Shebben ka do badan gwi kaneja ko Queen Quarry ngai kon lana kwain ke ne kwain na ka jiwu chika ken dino mu weekend ti nyu jeno chicken dia ne de kon la jiwu jala citizen ko citizen kan de kon de kwar ken de ka kwai mi kan kwar ken kwai and then de kan kwada no kana de kan chu jago bakar wai dino kir do la ke diality ajen goro jeno bare dial baga yoten beneten kon dong de kwain tin de no ka citizen be goro be ka joj ke be ka tagra kan me chawe na me tele je ka ngotin ko na chagor ko ngot chaga ta ni ka ta me dan 2018 anori dia le ba gala requirement ke tin goro ba ko in kwala ke ya ka realika jet go ba unification of force ba jelat ba security reform ba lat ana ba permanent constitution ba tu ba jen population census ba ka tu ti dia la to ana wene ka voting registration ke voter registration ka dia la ti ba ka woken de dial ba ga alga de dial te den na kula we wonya no kwa da me chikir cheno akir dwale ke change kir fear change ko mi change ben first of all charge be kwanya ne ti kola citizen taram bi chonke kem yadi so mu ko in kwar we ben don option na mu te ke kirodi ba ngot ba ka yar ko ba ka kula ba ka ben ke ba ka gong alo be kula ta da na gwi je no de ka wonya am ka je jem nen yena let ken campaign until right now ka bar gazal ka warap wi dialen ko ken kon bi de ken na de ken influence den ko kana motor ko ken to ngwane ko wu na ka ku inquiry ko ba ka no ne te ka na mu ka bi na bu ka jok ka gwadan ti ga ngaje no me de be ne to chi ke ne kun they will use you and tomorrow leave you dry la larke ba e pele you could wada dan ci ken use ajen ta dan te kum ken yadi so ko kuje mon ko gorga jeno shikir mi yadi chemi chit kan me jiga ma che repeat gorga jeno banawe ke professional channel megwa no me take a fair me take a transparency then ba kwar dan no ke ne to ki no ke jiwu bukan ko kwanya la ken chi kan na bi intimidate ki control ka we dan gor ken anyok en so dan o bete ka mal ki ba ko in kwar ba jela first of all be korburen dil caption met
badang ma char ba jelun ban menen yen men temo ka jongle ka panal god yala ko kin korti ka tin wene ko western equatoria god yala ti kore katin ka wun mutere kore tele minyodo de mal derben ki tele kuin kwar medelat no ka kin yadi kun seized no so mu kon en crisis ki ga dan tore wike so Sudan gwadme de kon en there is a political division inside transitional government ngai kon ki and transitional government e kume da na chata nge 2018 marom so Sudan tin tema mi tikir mi yadi te kulono ojen e dagaje ko en transitional government ba to ko korgo mi cha ko in kware cha jelat ko kwere ba kwanya ajen bi churu je no cha ten mi transitional government duno ne me tikir mi yadi che gor dagaje ka jala do ba dak alo cha ko in kware cha jelat ajen ta da na cha peace agreement cha je tange je but right now right corner shikume SSPDF kana kuma SPLAIO charen linga michire me kire jana gora control ka SPLAIO kenene fair a latkeje so wa na park eti diala latke per ka domgwa binere konti la jinubin ke so Sudanese citizen bikan kwarke na kono nokan ka bikan ga chukwai ne ri wan ngake jen wonene la ta le kim yadit ke je kolat ken we domi momba ku in kwar baje la ti jelode ken gor kana do badana bika path ke je ke bikan win ke je jen ta dana ku kan focus tin chikan focus ko te karik de tuk re wike so Sudan ti en dan tegaten na me mijiak milat ke kume kirm yadit ka social media ne wan chika riak ko shikume SPLAIO chika barar wi char roal ken no milat ke kum kirm yadit de mijiak parliament jen mukul ben ka Michael Makoy ra lar jen ne di ti lokan mala ken de kon lo ka mara wike so Sudan but point de en wudi chalga me Michael Makoy de ramadana long mal so na me de yen linga dobo mane e wana ka kurdana ci tuo kir podana chala dan walle e woti ka kurm choda lat ka jingmir ka jom chala gwasme chala do nene ci kuma SSPDF ci ga nyok mi terken kurke kume SPLAIO kelken wer wayami jo chala gwasme wa kurmo je to bat tele modi tele cha non tin chala je no kur cherum chit ke chenga ran ko ngachi kur ko me change no gwada bibino yo bana more information bana keling ka do badana dong de kon kurmo de kon ngai ke jen wo kurche wedi ke mu mishiro lat no be no more detail ke more information ka kwide chana moto linga kwi dakar ma char ngode reti jen chen ma ngai kone dag ma char kwa je expect no jen de jalun pan me cha dul me cha de jadul che te kering mi che tok te ka kwar ngon mi liu ano chinere konti la ji tin lat ke lukit ne ko lat ke luk la presiding judge chet ke James alala jaji misala chela ro ne ba ku inquiry sorry ba lugo mo ba jo nang ka chang ka waldi ano ka pai ka jen pai me chang waldi ka pai di ron kin dawo jen dawo ba kele me minyu no ka konin dang diok ba luk ba nyok mi ya de pin ne mi cha je luk pan de kon ta dan len ngwa ka je de kon ngach ka do ba dan len ngwa ro de mi charge lugane dong dara te ka peke de ngaje no ngum le road right now ngai kone ka jen shanga waldi mo ka jen pai di je mani but ka solution butuok anyo chana kola dana chalat akum United States chana jeling bani ko kum United States chobe chup ke eno ka jubu tikala do nene me lalat ke kum so Sudan me la lingarar ken ni weje dan te la kana la ro nene aji so na lalat ken we mala jatina te ne ka peace agreement ngode kunne respect mi chiga ben ka juben tama tikala do me lat ke kum kirm yadi da kai kana tele mal miditin mal de tin de kareng ma char jare ti gen reng ma chate re ti gen ten jen gwalo na mode ya laro no te ke peace agreement bit yenten ma tele peace agreement mititin mu gore no bi mal biditin gwasme lonye dakta ma char den biya we ke peace agreement biya ngote ko ne cha yat pinga 2018 biya ka gorkel biya kula raje no di ko inquiry ay nyok kan ji United States ci raje no ne cha yuri chup ka 9.5 billion US dollars ci kan kum no ka atuga ke 2011 ka nyok ci poinen kum so Sudan ci yuri chup ka 25 billion US dollar ci kan ka kamrar kali cha kula jogo no ne kan yudi alti kane ko chang ne citizen kan yutin content chalke salaries kan ka yu shi ga nan gwada din jen biya kula ngaje no di so Sudan ke tiang ke full of corruption kan de kon ci corrupt ngani kan de kon la kwar ne kon la politician ne kon moy ka yo an ken mi adi yudi al ka to gi Uganda ken mi adi yudi al ka to de ni Uganda ko chang ne de ni so Sudan NSSPD appoint mo ko le National Army che chang mo ni ka ngwane wal ka ram kel ka ji Uganda te chanan ka juba te unyi ke kuma SPLAIO ram kel lik te ni ke $200 US per month ke sorry ka chankel $200 US mini calculate be ka kan ninti jandang dok
in that kabe ke kin dang baket mi kabram kel ka kuro ka chang ko ne ti let kan yo la to yo ba ka ba nan we den we kulo captain to na me am chala de kim ya di kan 9 something billion US dollar to 10 cha kam ke cha lo ke cha nang ka de ci kana kam de ni di Uganda ka ci kan tani kana kong mach ajan ta dan ne yen wicce te kamal ko kir ganga ni jete na kum Uganda de ni ngaj bontam ibe right nam right corner de ni Uganda people defend for ngur kare wicce ka juba ngur ka part of South Sudan areas gen gwa tingitin ni bezente inside South Sudan so the reality jen kir mi yadi le kamone ka tijia jagul jogo no ne mu ko jene ba mal bana wo doctor ma char wo jere ti jen abera den biya we biya nyur biya dob dande mal nyam goje biya jela biya peace agreement da ne chata biya jago chai mu ko option ne ne gorlo jin biya kamrar den biya we ka Tanzania ka Arusha den ba mal ba jo nyom wai nungtin bana nyo go rai ka dob dande na nyam goje ti ka de man to ngot kan lo je teme akumi kem yadi karamadana be ran US delegation nuge ke bo no donde aladi so de dialati bana ke linka kor gwasen be we dan be so dan be wetin chang logo mo chang wel die bana jeling en wo ngum le rode en be te mal ban le jege yo ko gwad dan ban le ko ken bana ke ling be te mal babay